Dobro jutro iz Zagorja. Danas krećemo iz Klanjca, a ovo ovdje su obronci Cesargradske gore, na kojoj se nalazi vrh Japica. Idemo mi vidjeti što je ta Japica. Trebalo bi biti malo evo ovako tu pentranje po nekom komadu asfalta, dok ga ima. A onda bi se trebali prebaciti na neki makadam, šumsku cestu, šumski put i nešto. Ideja je da dok idemo prema Japici dođemo do nekog vidikovca koji se zove Pesji skok. Onda dalje poslije njega bi trebala biti i stara neka gradina, Cesargrad. I poslije te gradine sami vrh, gdje ćemo se vjerojatno ili kružno ili istim putem onda poslije toga vratiti nazad. I ide, grabi, neumoljivo pokorava Hrvatsko Zagorje. Ovo je tvoj kraj, Zagorka, čuj. Ti ovdje letiš, ti ovdje znaš svaku biljku. Šta kažu prvi putokazi? Vrh Japica 50, utvrda 40, planinarska kuća 30. To je to. Na onu stranu idemo, a s ove strane ćemo se vratiti. Kaže Pesji skok. Hajmo vidjeti, tak pesi mogu tu skakati, valjda možemo i mi, draga. Kam ćemo mi to doskočiti? Lijepi ranojutarnji pogled na ovaj dio Zagorja kod Klanjca. A sad zašto se ovo zove Pesji skok? Ko zna, draga? A možda pesi tu rade, harikiri. Možda kad si previše spiju, onda klanjički pesi dojdu ovdje i malo skaču tu dole u ovu rupu. Tak. Imaju tu kaj skakat. Došli smo do planinarske kuće, Cesargrad. Eto još jedna poučna ploča iz koje se sigurno da nešto lijepo naučiti. I kaj ćemo točno sad? Teška guza. Ajde mi pomoći. Da. Opa! Dobro. Škripi kaj. Škripi. Jadna ta bukva. Dobro, evo ga, uspjela to. Dobro. Pa ne mogu se zaljuljati. Dobre, dokazala sam da se mogu popiti. Ajde, super. Cijela kuća je lijepo održavana. Ima klupica. Gle ove lijepe zavijese. Dobro. Ovo dok ja volim, kad idem. Ljenčić unutra nije. Pa da. Evo još klupica i ovdje za odmor. Evo i sjenica jedna. Skroz lijepa. A odavde se vide i ruševine, odnosno stari Cesargrad. Pa ćemo malo svratiti i tamo. Idemo prema Cesargradu. Ovo je očito neka ona ulazna zaštitna kula. Ovo su rupe za strelice ili nešto, ha? Hajde sad ti prođi ovuda. Eno, očito je i tamo bila neka zaštitna kula na onu stranu. Pa evo i ovdje, prije samog Cesargrada, isto nešto okruglasto, isto neka kula. Da. Ostaci ove kule čak i fora izgledaju. Dok čovjek malo bolje ne pogleda ovdje dole ove temelje, koji uopće ne odišu nekim povjerenjem. Ajmo mi bježa dalje uzbrdo. Gle, evo i tamo još nekih ostataka. Pa evo i tamo. To su očito sve bili nekakvi bedemi okolo i nekakva zaštita samog Cesargrada. A tu je i on. Veliko je to bilo. Čuj to. Ovo je koliko? 2
2-3 kata. Pa da, a gle koliko ovdje još fali. Da. Ovo sve ovdje očito fali ovak na ovu stranu. Ovo ti bila strona, vidi? Kraljevska. Okej. Opa, gle. Ovdje je kraljevski ulaz. Vidi ga. Haj sad ti uđi tu na tom zavoju ako si neprijatelj. Ima. Aha. Da. Opa. Ludi vidikovac. Evo sad se ovdje vidi koliko je debeli taj zid. Ovo je sve debljina zida. Nešto ludo. Nećemo baš ići previše do ruba. Ovdje je malo rupica dalje. Eno tamo se vidi ona sjenica kod planinarske kuće. I pogled na ovaj dio ove doline oko Klajnca. Jako je lijepo. Još malo zidova. Još malo prozora. Neka zelena biljka koja je baš tu odlučila izrast. Tu je još malo kamenja. Isto ostaci neke stare kule koju su nazvali vidikovac. A koja bi trebala gledati tamo na sjevernu stranu, na drugu stranu Zagorja, a i lijevo bi trebala biti Slovenija. O da, baš je lijepo. Isto ovo zeleno bilje je izraslo. Kako je ko vjenčić napravilo. Aha. Skroz ovako u krug. To je jako lijepo. I tamo se vidi, znači ti ostaci Zagorja, drugi dio Zagorja, tamo na onu stranu. Ne znam, mislim na proljeće kad je to zeleno ili na jesen kad ima ono žuto zeleno, lišće crvenkasto. Lijepa staza, a ovdje kaže ko čeka, dočeka. Aha, čuj, ima se i uredski stolac gore. Da te ne žulja guza dok čekaš. Još malo poučnih ploča. Japica. Naravno odašiljači, klime, serveri. Evo kaže Japica. Ali ovdje je bolje. Pa za onaj dom otkud smo došli. Eto ga. Kaže vrh Japica. 511 metara. Moja leptirica čita o leptirićima. Što kaže raskrižje puta. Ovoga puta. Desno bumo, draga, desno. Ja, usim, tam sam i krenula. Aha, ovak si se malo namjestila da se malo snima, evo. Ne, čekaj. Evo, snimate se. Da, a di smo još to dlakavo vidjeli, tako? Ovo je nešto dlakavo. Što valjda pomaže ovom bršljenu, ali ne, ali šta je to? To on mota oko ovih grana. Kužiš, to je grana ova od ovog drveta i onda si on to smota s ovim iglicama i onda se on pentra dalje po tome. Hoćeš ti to dotaknuti? Ne dotakni to. Ti bojiš.
Daj, evo tu, daj tu dotakni. Mene je to strah. A! Ko mahovina. Eto i na povratku još malo vinograda i dole središte Klajnca, crkva, Franjevački samostan i samo središte mjesta. Tak, vratili se mi u samo predgrađe grada Klajnca, koji je manji nego što čovjek može pomisliti za jedan grad. Današnji hajkić kaže nekakvih 2,5 sata, u samom smo finišu. I ovo je bilo super, za ovako rano jutarnje nešto gdje smo krenuli u cirka 8, sad je znači 10, 10,5. Ovo je stvarno bilo dobro razgibavanje. Ha, šefica? Jako lijepo. Jako lijepo i ugodno. Super. Kaj mi snimaš? Ja, malo zbunjujemo šeficu. Idu novi hiking. Aj bok, vidimo se. Gle ga opet.